Tuna hi episode 12 enangai khomke dewa hi. Dewa zong hi police station in apuyo vin aman zong da kyong phone bole na hi le. Da kyong in afwan hi ala api da poi. Da kyong pa yin sun wo comment thil ho hi nangun ta banga chi lodan a hitai. Ichi ho hi nangin a dei lo di zong ka he e ati in. Sun wo in hi nge lal ta athil ka bol ho ya bo na mu ase hiding dan a hitai. A hi wangin in na loading ham tu a hi na chanu ji pa hi min mi that na a seiding a hitai ati in. Da kyong pa in ne ngai damin a hi wangin tewa hi ipiti zong le ken kho ka sapoi ken wang ka chanu bo hi ka kho sa a hi ati pi e sunwoi na chanu hi ama to chi khana thil zo se ke chai ding a hi tai a hi le na tu nu hi I na loading ham ama hi hoi lai muna chi zong le min mi that te chanu ti a he ding a hi tai hi chilanga chui se ya hi le da le zong le chun nang to ke hi e ke ba hlan a hi tua hi I na loading he ta mati na hi le da kyong pa in na hai mir khat au mi nang zo hi mi that dinga gin mo na hi ati in sunwo in che ho chu na lung kha mangai poi na chanu ji pa hi na hu do ding ham na hu do loading ham he che bo chu na gyal dinga hi ati pi e alang khan in police wa in te o kom hin ama chu na ngin na tha ham na tha lo ham phata in nei sei pi ovin thu ki za dan in nang tha in a sei ove ati ove na hi le tewa in a thu sei hi kha cha don bo lovin thi ben om ta na hi police pai ni masai lawa thi bia na uma hi le imacha ke thei lawa hi en anzo le nang dinga boi thei a hi hiji in chon thu ki dong hwa hi pata in sei in ati pi e tewa zong hi lung dong ta in sei di helovin au min a hi le sunwo ahungin police pai hi la hi ipinong hwal dan ham dir sir zong cho ka dong in a hi le min han so in ke ya a hi in ka khi sa a hi ati in hilai muna nang ka ngai cha naw om ta poi ati na hi le sunwo in hilaya hi li te o dinga hung ka hi ati in amazon police pa kom hin zanla a pa ingo ati pha don ta in li te o to ke kar songa kom khom thani ati pi tai police pan a hi wangin na thasei zo miss minin a sei to a kilo poi ati pi e chipe ta hi min hen so ahung pa da in ama chona zo a sei a hi li te o hi step ma ke komin ahungin pa ingu umna ai dongin gan zong ka sei pi na hi le a chi tawin som kha zawin pa ingu hi ahung khelai ati pi e sunwa in li te o step ma chi tawi ti chu min hen so boin a sei a hi in amana bol hin te tia a sei hi proof imacha lawa hi in hi chu hi thei pon te ati tai police pai nang to na khom na proof na bol thei ding hinam ati na hi le sunwa in te o kho jiam hin so in na pi chu a hin la do in hi chi hi li te o kho jiam a hi in kei gari songa ada la a hi ati pi tai chapanin police wa in da kyang fan na bolavin nazipa to na kichen na kho jiam hi iti ako na abu lo na namu hitam nei sei pi ovinati na hi le da kyong in hi chini ako na zo ka mula wa hi in hoya wang hi ka he poi ati tai lite o kho jiam monga hi ti a het pha novin police on zong ama hi a hin la do ta we sunwo ahung pa do phanin te o kom hin hilai ka hong masanga da kyong pa to ka ki mu to hlan a hi in ama hwa in sungmin ichan ge ya na bolo ka he do atai min hi tia na bol na di be ma kho ke le juniong hi nei da la hon da nam atin ada la ta na hi tewa zong lu no mo ta ni na achi na hi le da kyong in imazo se ka so to dinga hi tai na ti hlo ham a hi le epj hi tabanga chamin phone e him bol dan ham ati in tewa in hi tabanga chathil ke loading a hi tai ati pi e da kyong in nang hi min na gin mo lo dan hi tam ati na hi le tewa in he nge ji sun wo ji in koi man e gin mo lo a hi tai thilo hi bo na ka gyala hi le nui zat am wale hi tabang din mona ka pe ta a ke ho do dinga hung chu koi madang hi lawin sun wo a hi ati pi e da kyong in ipina seina dan ham ama zo hi mi thana gin mo uma na sei hi lo ham ati in tewa in hi ji a cho ka sei a hi min ama zong ango the a hi in hi zong le ki chan na e ma cha nei lawa ke ho do dinga hung a hi ati in da kyong in ipija hung dan ham a hi le ama hi na lung se na lai ham ati in tewa hi alung hangin juniong ji a hung a hi ke hi juniong dinga apa ka hi in a hi wangin da kyong ke zong hi jeni dinga apa ka hi lo ham a hi lawa hi le apa ka hi lo dan ham atin ama zong lung no mo te in a chi do in room song khana hin akap ta na hi sunwo ina cha pa dinga gela chule ajipa zong hi alung se na lai ji a aki thopi a hi da kyong yin police so khara khau pi na hi le police pa hin pa ingo hi ama le ama gi thana kes ke chai dinga he tai ain ko tian zong mi tha ding in gin mona imacha nei po ve hi ji a cho thu he ke chai dinga hi tai ti pi e chepe ta hin te o ahung do in aji no he ve zong velovin ada la ta na hi
sunwo in hian so akimupi in ke nei ta saning ka ti lam I bolai ta cho thil na bolam ati na hi le hian so in ka sei pi na hi lam I mazo si anang ka su boinom lo hi tai ati in sunwo in ke sei to bangin le chon thil he kya hi loading bailam ta a ka chai do thei a hi nang le ken jong boina ima I nei loading a hi ati pi e hian so in ken ama ka khen ji a ma le ma ke tha da na na sei hi tia hi athu zo si ke chai ding he ta mati in sunwo in chi hi pa in gu ama ke bola hi in nang thi mo na ke chan na ding ema cha am poe ti pi tai hian so in ke ya dinga ema zo si ke chai a hi ta in a hi le na nge ma ba na hi ipi na bolding hamati in sunwo in nang di bo hi ki gyal jing in ati pi e hian so in pa in gu a ko na cho epizia ka na pot do thei lo aji ne hi anam aji chu ken ama hi ka gyal kho anu mo ka sa ji a hi ama hi ui chatabang mi dan mo ta a hi in ata to chana thamdi ka ti le nom ka na sa lo ji a ke jong tua hi tia he ka lo a hi ken jong jani anamit ha ko na imazo se ka he do a hi ama hi aphat lo ne he wanga ken jong ama sa pa ingo ka bol na ta banga aphat lo no a hi na sial gu a hi he ji a chona ki chi thei ngai a hi khalve le ke ta banga na loading chu koi machan a sei thei poe ti pi e Dr. Kimin Sunwo Komin imazo si ki zai dan hitam Police wan pata athu hi a kholo hi ta mati na hi le Sunwo ini mazo se ki chai a hi tai kacha pa junior dinga gyal na ji ali te o hi mi thar ka sonom lo a hi ei jong le man che ho ta bangin thil bol pon te ati in Dr. Kimi thi bian au me na hi le Sunwo in ke jong hi mi dang ho ta banga ama le ma gi gyal kho mi ka hi ati pi tai Dr. Kimin chairman yo hi phate ana ke chi thei ngai hi aman a de ya thil a bol thei dinga hi ati pi e da kyong pa in te o komin jisun wo hi to in a loading hi tam ama ka no do dinga hi na ti in a hi le hi ta hi ke chai ding dan he tam ati in te wo in to a konin ama hi go san dal han lang jong le kho ka sapoi ama to ka ki mo to lai chan hian da kyong le ke ka a hin ke hil to na ji ati in da kyong pa in a hi le ka chanu hi ke le na na ne ya sunwo hi ti ana koma sa ding no go dan ha mati pi tai tewa in ama go sana po do na dinga ka bol thei chan ka bola hi in he ji a chomi tha dinga ke jong hi min ei gin mo kha a hi nang in nei ta san na thei dinga thil I chan hi ka bol be ding ha mate ta na hi da kyong pa in suti ni la hin na on thei ding ham da kyong le ke to ga wa kho mo hi ti ati na hi le tewa in nei ngai da min a hi wa ngin phat nei po nge atin a da la tai school a hin he gyang to aloi ho a ki ho bin athi pa cho adong manu in a khan ji a ke tha dan ni na se yo bi chule adong manu hi junior nu a hi atiubin junior ngin ji hi za phanin alung ha walin anjo a chui pina seidan ham tha sei kinin kaja chin poi ati na hi le aloi pa hin seida jing in ima jong hi poi ti pi e junior ngin kanu tho na sei to akilabin ken jong ka he danga ye kanu tho a hi zin he ji a chona sei ke dinga hi ate tai he gyang in athi pa to nanu hi ki ngai lon a hi in nanun ama a hian pha na pasal pa hi ama le ma gi that a hi hi chi thu hi news a jong ke se a hi in chule kanun jong a se in aloi hon jong a bon in a heu bi ate tai junior in ama hi kanu dinga a pia se na hi nanu ko ma se pi in nang thu a het lo ho mo se da hen mi se ni ama thim nilam ta a hi ati in he gyan jong hi along ha walin khe ding a go in ama ne jong ki daldi a ke sal hon na hi le oza pi a hong in a kham han tai nila in sunwo ina a che na hi le a cha pa hin tv ana ve in anui in academy ana che lo dan ham ipizia na che lo ham a hi le na dam lo ham ati in aman jong a lu tham ti ati na hi le junior hi along hangin pa ve se class a ka che lo mana jo ipi a boy dan ham hi che ma na jo gam den se ngai poi ati na pot do tai sunwo jong me chona che na hi le noel le anu to ki tu hanin aman jong noel nu komin na chanu hi ina kana tha thei ding ham ati in noel nu hi anu phanin aman jong aina aga tha tai sunwo in noel kom hin acha pa lung nop lo dan ho chu asein ka ho pia hi jong la mani ma chai sei pi nom poi ema sei lawa he leken alung nop lo na chu iti ka he theya ka zol ding ham na het au ma hi le nei sei pi na ti na hi le noel in school a aloi hwai na phin jiu a hi gosa na thi pa chu ne he dinga hi in ama chu na dong ma in a sei yo bi ati tai sunwo in koi sei a hi ding chu a het do phan hin aman jong he gyang nu hi akimu pi in ke to mi khat a ki ngai dan in na sein iti a chu nei mu khom kha lhon ham ebola na chapa ko ma hi tai thu na sei ham naji pa hi politics langa lu dinga hi ti thu ka za in mila ana zum hana na min sit handing na dei lawa hi le chi ho thu hi na ver se lo ding a hi
Che tabang thu hi na sei ke na hi le na mai kha dinga hi atin agi in adal hatai. Hiri mina zipa message athonin avan ho hi kila do dingin asei na hi le. Azipa zong in aji in sunga thil thang dia dwa mo chu amu in. Aman zong azinu comment tu la hi na lungim zin dan ham. Anya di zong ki hon lawa hi tia hi all do na ki bol ji dan ham ati pi in. Hiri mina masaban ima sei ji lawa ipizia tuwa hi tia chu thu na sei ham atin adon butai. Junior yesko ti khan phanin lungnom wa ta in ahungin anu kom hin. Yagyang nu to na ke mu to dan ham ipizia na ke mu pi ham atin na hi le. Anu hin adi la ho chu phata asu di dinga hi. Nang in zong ipizai ma sai lawa hi tia hi na ki imdan ham. Hi tia hi na uma hi le mi ho nang hi na mu niem dinga hi ti pi e. Junior hi lungnom wa ta in ahung pot doi na hi le Dr. Siolin a ho pi in. Junior hi thi be na mi na hi le Dr. Siolin. Nanu in nang na bui pi an na to ko ma hi in ama hi gen thei le a hi ti pi e. Alang khan hin te o zong da kyang chungin alung hangin ama zong hi room chomin age in. Da kyang in alunga holin family tree mai chi khom wa pha hi lo ham ati in. Tewa in pha chong pha ka bui dinga hi in hoi ma cha zong ki chi pon ti ati pi tai. Da kyang in hilai room ma blanket ho zong kala do a heta in. Ei ni ro ma na hung ge dinga hi ati pi e. Tewa in bol de zong tam pi ka nei nila in hung ge pongi ati in. Da kyang hi alung hangin a hi le. Tewa in ki ham mo sa ta in a chapa junior to phone na hin a kheu han tai. Da kyang in junior a ki mu pi in. Anu to basar kha ki nga ya min a sei ho chu a sei pi in. Junior nge midang zo si sa nga nang hing kanu le ke thu na sei ding hi ka za da pe na hi ati tai. Da kyang yang kyan nang to na nu hi ka mu da khal han poi. A hi wang yang ke na nu hi lang hilai mu na hi ka lo ding a hi tai. Min thu a sei ho hi a zo hi zong le na nu ding a hi ha tan ding a hi. E zong le ama hi mi nu khat a hi in nang ding a gyal zi a hi lai mu na hi na lai a hi. Ke zong mi nu khat ka hi pha na ka het a hi in. He je chun na gyal thei ding a hi le ke le na pa ko ma hun sian jing in. Nanu hi doctor thim ta khat a hi in a chi na mun mun na to ki mu ding a hi. He chu na ngin zong na het a hi ati pi e. Junior nyang kanu le ka pa ka a hi ka hlan dinga na sei da na mati in. Sun woi nanu le na pa dinga a pha zo zo lengin ti a ka sei a hi bo be. Nangin zong chi ho hi na he the he tai chu le na pa zong hi nang to chen khom ding a thano mi ati pi e. Japanin junior hi a pa to chen khom ding in a ki gongen. Tewa in sun wo hi phone na bolin ina a ko tai. Tewa in a chapa hun ji go do chu mo pha ni ho ya na chi go na mati na hi le. A chapa hin ka pa to khom khom ding a hi tai. Na ko ma ka uma hi le nang dinga hi boi be ba hi ati pi e. Sun wo ni pi jai ta chu thu na sei ham nang hi ka chapa na hi in ka boi pi di mo na hi. Ebola hi tabanga chu thu na sei ham ati in. Junior nyang ka gya la hi le ka pa to kom kho ma hi le ini ho na dinga phajoding a hi. Nang ko ma ka uma hi le ka hai thei poi ati na ma zong a pot do tai. Sun wo in te o ko min na boi pe na ka ki thopi a hi ta hi nei nu sa da na mati na hi le. Te wo in Amazon phone hin bola ka hung pui dinga a se a hi. Lungkham wal hi in ama hi hin ho pi na nge ati tai. Te wo in a lhun pha ni na man zong a chapa ko min. Nanu phone bolin lang phatian ka lung nai ti thu he sa in a chu ti la wa hi le ma hi lungkham dinga hi ati pi e. Junior nyang kom la wa hi le man nu ma sa zo dinga hi. Ke kom la wa hi ta in a za za na ama thu sei ho zong hi akina pi the hi tai ti pi e. Sunbo in tewa phone na bolin junior ngi ni pi sei na ma tin adong ina hi le. Tewa in min thu za za na sei ho zong chu ama ding na gyal chi ana kinung na api lo danin a gyalin. Chule na no ma hi le nang go sa na ko na na chi do a hi le. Ama hin no asa ding zong asa ye ti pi tai. Sunbo in pi ja hi ta chu thu a sei ham a hi le ama ko ma hi thu na sei kha hamati in. Tewa in pi ja ke na ma ko ma gam tin ka sei ding ham. Ipi ja hi ta hi ham kyan zong ka he poi. Hi zong le ke koma ding a gyal thaya hi zong le phajing la hamati pi tai. Sunbo hi alung hangin. Chairman cha in gam tin a sei a hi in athu sei ho ya nga ana dinga na sei ding a hi. Achu ti la wa hi le junior pa na hi lo ding a hi. Na he di kha cho na cha pa zong hi ni cham khat bo nang ko ma ding a hi ti pi in phone a koi tai. A ki ho hlan cho da kyong in athim nga ye na hi. Jingka in junior ahung pa doi na hi le apa to jeni a ki chi chu ave in. Da kyong in a ma hi anya ding in a covid na hi le. Junior in ni da ta nge ka ge ding a hi ta ti pi e. Apa hin na ge ding a le ken nang tha na nge ati na hi le. Junior in ke ma chi na nge ati na da tai. Junior hi school in a chi in a man jong dukan kha na hi noodles anian a hi. Anul phone him bolin breakfast na ni a hi tam na phat nam tin adong in a hi le. Junior in he nge ka phanai ati pi tai. Director Gwang in Dr. Seo Kwamin
Kazinu ini pizza phone ne himbor kha talo hamtin asaye atina hile. Dr. Siolin Associate Director kahina di chan sausi ki chai ahitai. Ipizza ma hi phone ka bolding hamati PA. Director pain hi tiana umlam hi ka he poi atina hile. Dr. Siolin apha sia hin ko hi ta hi ka mana hi nang tabang ka hi ati PA. Director gong hi alung hangin. Gu thima thu ise ho chu ipizza nar so ko mala saido aham. Ama ho ka mu a hile ka za achai atina hile. Dr. Siolin hi ji achona sei masaga thu wai phate ana gyal to ngaya hi ati PA. Director Pazong alung ha valin akisian na hile Dr. Kim ahung lunin. Dr. Siolin Dr. Kim kom hin. Chihi business thu mai maya ka sei a hi in. Ei ni hi ikitian ding hitam. Hilai hospital ra hi jinei lo ho hi mien apal mun akal sa ji lo hi ati PA. Dr. Kimin Director pa kom hin ipiti na gyalam ka kitchen hon ding ham ati na hile. Director pa hi thi be na pot do tai. Da kyo nu en junyong ai nu wa om jo he do phan hin. Da kyong comment mi cha sin ha dan chun he lo ham ipizia ma hilai na puidan hamati in da kyong in hilai hi ama hung a he poi ke ma idea ko na hung a hi bovi ati PA anu he ne bizi pen ta abana sa hamati na hile da kyong in thir bor ke li ali no a hi in ama mit mon na e ma cha poi chehwa jong hi ke bor ke la hi in ama dinga hi lam pe pha ka gon got a hi ati pe tai chapanin anu in nanu ka hi wangin aka ka le na thir bol ho hi ka ti aza e ati pe ta na hi Chairman za inteo akimopi in. Athil bol na hi sumtham khat invest a bolding a hi lova hi le program a hi new khat akimu sa ading in asayin a hi le. Tewa in katha anom poi no koma chom khat ka hong oma. Anzo le ki bol hi han lang hi le nang in no mo na sa beb ding a hi ati PA. Pasar pahin e ni hi loi khat in hi lon a hi in. A hi le sumjong hi chairman yo permission lova nei pi thelo dan hamate tai. Japan in tewa hin ka loi khat na hi in phata aka sei ding a hi. Ebola casino thu hi tia chadan lo lawana seidan ham casino hi adi etia ka panpi na zonga hi poi hi tia thu na sei ho hi ka cha pa hin na asa a hi politics langa na tha no ma le chi ho zong hi mata ana na gya la phai lam ati PA sunwo ahum pa doi na hi le acha pa mu in ama zonga nunga zui na hi le dukan kha na hin da kya ngon wan hi akite sa in zunyang in zong song khala ki ayin ama zong ake yin na hi le anu agal mu ta na hi sunwa zonga ki phalam walengang ta ina zam do atai ang ki le pha na bin da kyang in junyang kwamin ko chu nang dinga I cho deu da na hi na kilomi ati in tewa in hi cho ma de dan hi lo dan hin ti ati tai da kyang in na de dan to ki to la wa hi zong le ki pha le achu mi cho thayo hi ati in ama zonga nung vet ni na hi le junyang in airpiece ki to in thip chan hin ana to ta na hi in al hun pha na bin tewa in cha pa kom hin da kyang to ki vop thei ding ha gyalin ama hin panhal a ala a hi ati PA Junyang in chlai muna ka ma hi le ama long ka hol te te ngai dan hamati in apa hin a hi di poi hi zong le in sung khat hi tawin ki to ta ayum dio chu pha hi lahom ati PA acha pa in pi zong na gyala hi tia hi ke le ama hi in sung khat ding da na na gyal mong mong ham hi chu a hi thei lo ding thil a hi ati PA tai apa in sumi khat na nei gyalo wa hi le iti hi thei ding ham hi tia na uma hi le yum khom dio hi ha ding a hi ati PA acha pan jong apa ko ma hin Kei kom din na dei lawa hi le sei jing in na dei dei pha na ka chi do thei a hi ti pi tai yeri men johnson wo akimo bi in ajipa to ji khan thu ho chu asayin aman zonga chapa thu hi adong in a hi le sunbo in tu ni ama ho ka moving ka chapa hi kei ko ma om sangin ki pa to kilove ama ho hi in sumita ta to zonga kilo bin keni cho ma dinga ka bol theilo thil khat a hi tai ti pi yeri men to hi ama zong le na hi ta in Aman kapa komin ka umno metia saya hilia komin sa jingin ama sai ka komin na sein te o to ka tikhan han wang hin thir khat om na lai to kilove na ti in thing ta sai dinga nang ni hi na kilong sit na lai thon a hi ama to phate chan ji khan the inge na ti a hi le kha zo zo na po do han dinga hi in go sa ni na dal ha ngai dinga hi ti PA sunwoi na ji pa jong hi ka ve na hi le nang ko ma umum jingin ama hi kha ve na ngai dam ding nom hin te hi chi hi ipiti na gya le matin adong ta na hi tewa in van di khial ding ati na hi le da gyang ngin le kha akoi ho chu amudo in aman zonga ve na hi le junyong gampa ma le kha sin na ding a hol ho chu amudo atai chapha ni na ma zonga lung ha wa lin da gyang kom hin hilai muna na him pu hi gampa ma le kha sima sol na dinga na puida na mati in da gyang in hilai muna ama om nom lo jong ka het a hi Gampa ma lekha kasim sa hi le ama dinga jong phazo hi lo ham he che ho hi ke dinga gyala ka bola hi poi ama dinga gyala hi ti PA tewa in ke na ma hi gampa ma che dinga ka puya hi poi
ama che do han lang hi le anu jong hi ipiti ding na hi sa ham ama sa junior chan na dinga ipia bol na het lo ham ati na hi le da kyong ngin acha pa achan na thai dinga junior atheta etia asaya nang na lhep la hi chwa chona saida na mati in aki hauna ran cho junior ngin polanga hin angai tan a hi tewa zomba lin ju dwani na che na hi le je hu to aki tol hanin aman zo na jino to na ji khen heta mati na thu hoi hi adong na hi le je ho ngin ama hi nu zo ki ding ka ti a hi ama om lawa hi le ke hi hyung zo po nge lung se na ipi ham ti hi ka he chen tai ati pe e sunwo ina ji pa hi message at nin junyong wan hoi ala pi din a sei ta na hi tewa zong a comment ga chi in sunwo comment go sa na ko na na po do ding hi ta mati na hi le sunwo in ka gya lai ta a hi nangin zong ka po do ding hi na na de hi lo ham junyong ini pe ja chi ho abol ham ka he them tai mi hon ka chung thu a sei sei jingin chezi a hi ama zong za cha a ken gosan ka dal ha ding hi adei a hi ati pi e aman zong te wa hi zu a sun pi in ama to ne ki chen zo ipiti hi nam tu chara hi pata ana lung si ramati in te wa inang dinga jine hi ipi hi za lung si na hi ipi dan hamati na hi le sun wo in ke chen hin thil nom ta dinga ga gya la hi kala kha chingai lu ta a chen ding daning ka gyalin a hi wangin che ho cho abona ka lungyal a hi bowe chule hi ho zo si cho abona lung si na in ei gyal sa a hi ate tai tewa ina ma sa cho nei na ngai dam la chun hi tya hi thilum lo ding a hi ama to ka ki chen hi ka ki si e tilang ipi da sei ding ham lung si tya ka na gyal hi ma cha a hi poi ama to ka ki chen wangin thil zo si hi ma cha hi di poi abona tha khat a hi bowe tin sei leng na ngin zong hi tya hi da sei ding hinam na chunga thil ka na bol ho hi ka ki si in chule ka hi ngai na la ye ti a hi na sei ding ham ati in sunwoi nang hi angol dan na hi tai ati na hi le te woi na hi le ebola police station na hunga ke ne ki thopi dan ham epizia ke dingyal na na zo na sei ham ati in sunwoi na kham tai che jing en ati na hi le te woi in tu chana hi junyong hi ki lem na na mana khave le ke ka hunga na ko ma ngai dam ka thoma ka ki si dan thu hoi ka sei ding hi na nga hi lo ham nangin zo nei long se na lai hi lo ham ati in sunwoi in be ading ati na hi le te woi na khwada tu pi in aman zonga ki sta na hi episode 12 isai now hi chan hina ki chai tai